Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Chinsa ni komiche wana marko mwanchu murigere yenga kiana nengo kwarigania asemesa yamangana maya century obwengesere kemerongevere na isato mutinyo kenda mwaka bo 2020 nene asobanganya ro kumanya si imene siko yorogongoro busi aboro Kesi University mu Nairobi bali batokorobekana kwabo ni gobenyo arasa baseri tukulia lero yango bwatekana nogo segasegwa na kumyokiwa n'abanyanyimba ikaro baringe korobekana nyirona ni gobate biruna omugiro bwo ikogendera Kesi University ngati yarto kumurekera asemargoba yabono asemesite mangana mayagati enda mange hayibono tagendrete kwalgani orachike nyora semenye Jumatatu nseyemo yamargoba na isato cyabutuko ikaro kariya Ivarinio Seno tusfatia misi agojwe karana semese gabagendera kumanaliya ya agendrete go korekana ayo nasenchira yo wenge kurinde na wonko nyiruna na bokondra gutobwatya gweteren semiri mtandao semiri ya Facebook Ndizi TV News Digital na bogen semiri ya YouTube na boko chana Ndizi TV News to base kweba gutobwatya gweterase website muna botambe www.ndizitv.net onyara kanyara yo monenda mange asenchira yiribwa urito kubwatira nero gwetera sumono wimanyiriga koro kwa Lydia Moseka kali sara mumanya koneke unachiwi chamuri cha wikira senchira yobo yikero ritangane kigima nyara kimanyirire kurwa sensemende studio to yarganya mangana majya senchira yobo ngai komichi yabono margoba Tokonya chakane mono kurwa sense media yo mugirobo aborokia we University wono bate berubuna ni go baragendere no mugirobo eje kubwatakana no komocha serikali ya sogotanyara ko igwana kombia ana gutanyara ko tegerero kugani kwabo kolengana aborokia University ni go bate berubuna so mwaka bo 2019 ibero go 2017 ige serikali amona aborokia University babege to ko igwana ne mono asemero beli yabo asiri tukuli ya aborokia babwate okorobekana kwabe mimucho Nairobi ni go banyara go sekasego nabanyimbo no na boygo konyara goturwa niyo korobekana kwabo kumurembe okubarenga kwegerania sensemejo gati yali ba konyara kwemurunganiro ngamo no gotekerani wako ngari yawo kolengano kwigwana babegetense okubona kwarenga ko bwatana ngaso mwaka wechiri bubere na 19 ebere uko mwaka wechiri bubere nemerongevere na yo mogose 2017-2021 CBA nigo bate bire buno mogiro no chiko ndra chinsemo chionse kolengana ne kyombe getene taboro Kesi University kamanye kente una wasu nigo bona banya rekobori ya borokia bande Kesi University chionse kani kubunango bwatana bara so imena konyara kugendera no mugiro bogotenenia amiroberia ya masomo Kesi University ko ikaserikali yeguli na konyara gotegerero kugani kwabo aniga go chama egayo go twarebi karone serikali na gotaraka no goikerana okugani kwabo engana bamuchiriye kende 10 anemono komoche serikali na boigone wizara ya chisemi. Who is this? Who is it? That can be equated to a professor. Yeah. Tell me. Nobody. I want to say this, colleagues. Kumbe, you don't know what. Yeah. Tell them. The University Academic Staff Union, the way you are seeing, they have said no. They will say no wherever. And I want to impress upon you, we are not budging. It might get hotter. It might get hotter. All dons throughout the country, listen to the voice of the union. Can you stop? Join the strike. I want you to intensify this strike.
I want you to escalate the strike. Ago tigana yubono mwancho muligere ni gobono amateye mona boigo omusacho omwaseri ta Danvas Mogire kurwa se location area ya Bonyande kutoka se wodi ya Bogekumu ense mone ya Bonchari yagendrete kusaba bokonyi ane mono kurwa saba Samaria maya yagotebekana bunani gobono enkaya yaberege kumuatana nana kumutiga isiko eyamaga yogosagano nebibago sensemeria nakuru aso mwaka bwikiri bone 12 egento keretere kunyara kore mara kwikarboni gatawati bokonyi bonde bwensi nanyama igaje yokoleto kwikase nkaya boni gono mwiburi yoyuro mamumabo abetega kumurusyo rona kumureta chinsemo chenya mataro asabetega komokombo renyomba na kumwaka niga kyo mwako yomo noina boho kwikarboni igani yagote una tawantire ndiyo nsera nyare gwekonya asekirenga bunani gatigarete kale no bolema nawe gatabwati montondo bwensi yoko bokonya yamaga igaje murugyo yakonganya na kumutiga kabwate michande menge boni gesokiri konyara kubulia basamaria bayakonyara wesokya komosira elikonyara kwegendereria na metna kuru na ling igazio konjigari mabiyinkale kubukante tugode gazi nanyore bago bikangita bondo tirikonyala gutara chitude chimwaro na ntigo kanginyole tne chuma bangagite kanga kumuse kurabu nange ngitari tima ite mori gase kakole wike mangamya kuchago kwa kana kwa na para police told bojang mya kote buto ko nyortu dai ubete sabto ko imbuto ko nyakitari bet kona kur gonde muna biashara iga emataro asto kuna okoro bonchuryo bokoboke ngakie yemo na botu anyorete nga umungwana oretwa iga obekwa senyumbera iga okoro kumogire naenda kuna gutukira jisturi aikaranstaro tokaireka komorora twaza konyoranga nigare uyuguko gania tari konyara gutara tari konyara gutenena igagusukira jisturi mungwando yumugire twaje tukanyora karaiga wana tukaba toko mugolia gotaimamu mwa mukombora tega igamenyo akintanya kumutumira kintu twabere toko mukonya nonye kwenda achandu ntoko garaki toko mukonyo chio kegera juta konya kwenda ni studio tbakarugorali na gati ya Bakenya ni bagendrete komochiane mono ogotegwa no chinkona gati kumura iwense William Samoei Ruto na boigo nargadiga shagwa oyo boigo ore omo konyoye kolengana baroni bagote buna gwikira boni gani go serikali ya Kenya kwanza ya rokana koleto bakana ane mono sense mo ya serikali engana banyare kubuli muri iwense konyara kumurekera na konyara kuresiko ya ego chia somo konyoye oyo bono bacho reto asubomo konyara gwikira nimirimo go chia sen Abakenya. Ukiangalia vizuri kuhusu hii serikali yetu ambao ni ya Rais William Ruto na naibu wake bwana Rigathi Gachagua, naona kama mambo haendi sawa. Kwa vile yaonekana tukawachagua vizuri. Hasa mimi ndio niwachagua. Lakini yaonekana serikali haendi sawa. Ni hili ukisikia watu wakigombana hata bibi na bwana ukiona watoto wakinunika kwa nyumba ujue ya kwamba mambo sio sawa. Kwa hivyo naomba wana rais wetu William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua waache wakae pamoja ili waongee haya maneno anasumbua wananchi ama anawasumbua wao wenyewe. Waseme ili maneno atatuliwe, serikali iende sambamba. Ukiangalia wanasema miradi na hii miradi iwezi kufanyika ikiwa wanawanyikana. Ili waje pamoja na wale ambao sana ningesema wale wanazunguka rais wasikize maneno. Huyu mwingine anakomboleni kutoka pande hii, huyu anaitwa Vice President. Wasikize ni nini inamfanya kama anajitenga. Tuliona siku nyingine rais akienda mkutano kiti ya naibu wa rais inakaa bila naibu wa rais. Hivyo sio vizuri. Ningeomba rais achinga kichibo igoni gono gati ya Bakenya banyarire kubuli muri wense William Samoei Ruto na bego no mokonya Rigathi Gachagua kane kimunango ikirani bale chira wetaba kwalira Abakenya ngakiye campaign cyo mwaka bukiri bubere na 2022 ko 2022 ne gochinga jwate runo ko taigwana kwabo ngo chikerene maiga mangana alengete amagenderero. Tunaomba chinzi mliokuja pamoja mkajaguana tukapata rais president wa Kenya pia tukapata deputy wake. So tunaomba sana tena mrudishe ile umoja yenye mliingilia nayo. Ile upendo yenye ilifanya mkaingia kiti. Mnapoangalia hii Kenya imekuwa na misoso siku mingi. Kwa kuna wakati tulipigania juu ya njaa,
na sasa hivi Gen Z kaja ikaleta vita, so that Kenya imekuwa ni nchi ambapo imeharibika. Maendeleo, kuna yale ambao maendeleo mliotuambia mnaenda kutufanyia, tutaona hata malaika kutoka mbinguni. Tunaomba kile ambao mliozungumzia kianze kufanya kazi sasa hivi, na ikifika 2027 na kira yagenda tinigo barebe chikanisa bana barokane ko mochia ensemeria ya serikali asekana kiyoko gane chikanisa chake wakane bange inko batikano muswada haba ko wikigwa ase bunge kalengana bone ko bagote abuna nigera abekira kereke bo ya serikali ya Kenya kwanza anyabagete mirobiryo ya chikanisa go chaka wakana ebango. Jambo hili la kutoza ushuru kwa makanisa ni jambo ambalo tunaona kama kanisa na kama wahubiri inatukera sana, kwa sababu kanisa wanafanya kazi ya kusaidia jamii, na mapato ambayo tunapata pale kanisani sio mapato ambayo ni ya kibiashara, na tunaona kwamba hili ni jambo ambalo halijawahi fanyika katika nchi hii, na kama itakuwa ni mara ya kwanza kufanyika itakuwa ni jambo ambalo sio nzuri sana. Pendekezo letu ni kwamba serikali, rais wetu Ruto akatupilia jambo hili mbali, asije akapata sifa mbaya na makanisa, kwa sababu serikali hii iliingia uongozini katika hali ya kusaidia Eliana mangeto koligania kubatikana ne bironga nchere nyakiro musumali gabo mangana majase nchere jo bwenge chinse ikomichebon margoba ilibono gekora gense yemo Everine Osena Josephat Amisi Victor Sultana mbaka SMS igabanyare ko aneke ngukumanyi bale hali ya gandreto kolekana ase manye Jumatatu nabo igobona bali kibaito bagandreto ko yamulekera asowime robot ne chiribot chonse no chiko nyora ase nchere yelibwe kero ya gense yemo na iseto chabona botuko olito bwaterana rwetera sumuna bimenyerere gakoro kwa Lydia Moses Sara Mumanyi igane kichibi chamulu cha wikire asenchira jobo ikana mtandao na utambe Facebook Ndizi TV News Digital na wigo YouTube Ndizi TV to base kwa base website na utambe www.ndizitv.net onyale konyora yomo na yana mangetoro burgiryo bya Ndizi TV literana nchinkuru kwa Vincent Onyancha.